Abashyigikiye guverinoma y'inzibacyuho ya Sudani bihereje imihanda y'umurwa mukuru kuri uyu wa kane mu gihe bamwe banze kuva aho bamaze iminsi bicaye basaba ko hasubizwaho ubuyobozi bwa gisirikare. Guverinoma ya Libya yakiriye abategetsi bakuru b'ibihugu by'amahanga uyu munsi ku wa kane kugira ngo baganire ku bibazo bijyanye n'inzibacyuho mu gihe igihugu cyitegura itora rizinjira mu mateka mu kwezi kwa 12. Iyo nama ibaye imbere y'itora rya perezida nk'uko biteganijwe n'umugambi wa ONU wo kugarura amahoro muri Libya. Guverinoma ya Misiri irashaka kongera ubushobozi bwo kurwanya ubutayu. Harateganywa kubaka ibigo 17 n'amasosiyete y'abikorera ku myaka 5 itaha yita ku ngufu zitangwa n'imirasire y'izuba. Igitekerezo cyo kurwanya ubutayu giturutse ku bwiyongere bw'abaturage ba Misiri no ku mazi ya Nili amaranirwa. Impirimbanyi ejo zakoresheje ibirori mu mijyi myinshi yo muri Nigeria zibuka umwaka umwe nyuma y'uko ingabo zishinzwe umutekano ziburijemo imyigaragambyo nubwo abayobozi bari bababuriye kenshi. Abanyanigeria 8 bari bitabye urukiko i Cape Town muri Afurika y'Epfo bashinjwa ibyaha birimo ubujura kuri interinete bwaba ubw'amafaranga cyangwa umwirondoro w'abantu. Urubanza ruzakomeza kuwa 2 no kuwa 4 itaha hasuzumwa ifungwa n'ifungurwa hatanzwe ingwate.